anavala drapeau ya UDPS, niko Muluba, niko Mubemba, niko Kachokwe, je suis de l'UDPS. Il est le fruit du PPRD AFDEL. Nous l'UDPS, Kasumbalesa, Base Blanc, tout a voté batoto ya UDPS, bale turite sonabo, bale turangaika nabo, a tout a voté le venant. A tout a voté Union Sacrée, absolument comme Union Sacrée. Nous de l'UDPS, on va voter l'UDPS. Tout qu'on a bantu, on a dit nous comme maire de la ville. Depuis que nous votons maire de la ville, depuis que nous nommons maire de la ville, Achayone chaque face nan fasiak. Dans les dernières minutes, il vous présente que je suis de l'Union Sacrée. Ok, l'Union Sacrée est commencée quand? Tout le temps tu étais où? Nini Nourifanya, on a couru en dernière minute pour te présenter tu es de l'Union Sacrée. Ou qu'on a Damou, les enfants de l'UDPS, le peuple congolais, à profiter, nous disons bien tout à fait. UDPS viva. C'est l'UDPS qui va gagner les élections en 2023. Niko Muluba, Niko Mubemba, Niko Kachokwe, je suis de l'UDPS. Il est le fruit du PPRD AFDEL. Nous l'UDPS, Kasumbalesa, Base Blanc, tout a voté batoto ya UDPS, bale turite sonabo, bale turangaika nabo, a tout a voté le venant. A tout a voté Union Sacrée, absolument comme Union Sacrée. Nous de l'UDPS, on va voter l'UDPS. Tout qu'on a bantu, on a dit nous comme maire de la ville. Depuis que nous votons maire de la ville, depuis que nous nommons maire de la ville, Achayone chaque face nan fasiak. Dans les dernières minutes, il vous présente que je suis de l'Union Sacrée. Ok. L'Union Sacrée est commencée quand? Tout le temps tu étais où? Nini Nourifanya, on a couru en dernière minute pour te présenter tu es de l'Union Sacrée. Ou qu'on a Damou, les enfants de l'UDPS, le peuple congolais, à profiter, nous disons bien tout à fait. UDPS viva. C'est l'UDPS qui va gagner les élections en 2023. UDPS. Eza Muchaga. Muchaga ebandi. Muchaga ebandi. Ya solo, ça va cher. Ni journée à vendredi. Il est UDPS Kasumbalesa. Base Bilanga banikalaka na parade hii inafanyikaka. Wanasema UDPS yetu tunatembea je. Hapa ni makombata wa Base Bilanga. Huyu ni
le numéro 1 de sécurité Ngambachota Gilbert ndio mwenyewe ule aongoza sécurité Kasumbalesa leo. Tajiri mambo nzuri. Hii ni premier groupe Leopard Kasumbalesa. Naona DPS Kasumbalesa ne tombera jamais. Batoto ba Isaac Chiswaka, Isaac Chiswaka Chilombo. Une deuxième groupe. Chagwa Chan. Oui. Coordonnateur. PTG. Kasumbalesa ni Isaac Chiswaka rien. Aona awa bote ni bakombata ba IDPS Kasumbalesa. IDPS ni se ya venir à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awa ni batoto wake. Kasumbalesa ni yake tu muntu shinolande bongo sema kuku parti ngine litafanya mbele kwa IDPS bongo mina naambia basema ni bongo. Musema tu hapa wote muntu mmoja ashitapita. Wewe unasema wewe utafanya fasi Mkasumbalesa. Huko na bulojo bien. Bena kuloka. Nzuri za Chiswaka. Unasikia bena na mkii Isaac Chiswaka Chilombo. Le candidat unique de l'IDPS Kasumbalesa. Oni simu. Hapa ndio wenye watu tunaita ni carte présidentielle. Wapo. Ndio komanda wa Simba. Hapa kama unacheza, atakuweka mkinyo wanakumeza. Eza bandeko na ye baluba eza bandeko na ye baluba soki otali bakonseye to bayibi mbongo baza kaka baluba otali baministre ya IDPS bazoyiba mbongo bango to baluba Nicolas Kazadi aza nani Marcelin Bilomba aza nani Jean-Claude Kabongo aza nani Biselele aza nani alors biso tokobomba bino po bozaba na IDPS ye na IDPS toyebi bango yebi bino te ebisecamgoabandeke ozobakasi nani ayebaki bisele oyebi ete nani ayebaki elelo bango nde bakomi biso batolo tobunda bandakala toza na misala te bamosusu bafeta wa mwana na mutu awa peut-être aliaki ata Thomson te le premier mais bana na bango baza na bapoto bazokontinue na koyiba lisusu mutu azalaki na ye didie na poto didie tiyo oyo adetourne 8 millions ya je ya francophonie tiyo yuwana ye mpe muluba oyibi abanoso bibembe na poto oyebi makila mino mususu bamelaka ngo te babwakaka ngo libasi c'est le temps de
omoni nga nazalaka na bacomplaisance te je m'en fous ya oyo baréaction ekosalema bato bazoboma Tshisekedi se conseiller j'assume badétournement imagine lelo bato bazoloba Tshisekedi na rien fait tosolola sikoyo neti bacongolais bato babumbeli pouvoir bato bazoloba lelo Tshisekedi na quelque chose 14 millions batonga 100 écoles. Imaginez ce qui va tomber ça école wana. Population comment on dit? Changement total. T'as vu 6 millions de dollars. Ma petit conseiller en matière à énergie, relancer chez Kateli. Ake akatika kamati tiage 6 millions. Ce qui va relancer chez Kateli. Pour un école qui est dans l'Afrique comme Boujumaï. Changement total. Pour toi, j'ai à francophonie. 8 millions de dollars. Donc, dans le village moderne à Kinshasa, ceux qui vont village de là, j'ai des francophonie et Betami, Bakona va tenir par la banque. Pendant qu'on a battu un locateur, changement. C'est ça de bloquer les buissons. Bali mabe batata wanda balela fufu sombi kwanga beti sabwa ebongo loso libala kawa Maibu anatuweba wewe kasi yote. Polisi yuko wapi? Boss, kuya boss. Acha wangu utabeba bula yangu wavule. Banabeba kasi. Polisi yuko wapi sasa leo wanafia kasi? Polisi yuko wapi? Mpiga mabale. Ora banabeba kasi. Ora banabeba kasi. Ora vi kasi na bebeka. Kasi inaenda. Arma iko wapi sasa? Ya. Yeah. Ona kasi hivi na bebeka. Kasi hao ni vi wanabeba. Barafia kasi. Yeah. Basi nya baba yetu si wenzetu wa Kongole. Muribebe baba. Ndio ba champion. Kasi inaenda. Yeah, ni bote ni wabongo. Tupika hivi. Kasi inaenda yote. Tukakibungu tu. Kasi inaisha. Kasi inaisha yote. Yeah. Yo, song yako kwa msao hivu le. Wala sambati de to. Yo, song ni. Msao hivu le. Hakuna tasharisheri wewe. Hakuna tasharisheri. Polisi ya Bongo. Angalia. Banaiba kasi yote na wanaanza na maipo. Hakuna kasi yote nenda yote. Hapo wewe unapomona na feri hapa. Banaanza pomona na feri. Njoo mwanaume ule pika. Pika na huyu. Wewe. Simupiga tu. Locação. Passula! Fica atacando yulu. Locação. Ingia kule. Locação. Twende wewe. Kasi yote naenda. Kasi. Si wata ventone. Inapita na kupita. Ya bushiku bote. Sasa basi no batafaria. Utafaria na si batrafaira. Hatuna takuli hapo. Hakuna kumbe hapa hata banayala batajielea tu kila siku. Polisi yako. Bauli pia wanawapi masasi. Masasi njoo ina hapo. Hakuna iko wapi? Si wanaisha kasi yote. Wale wanarisi intervention la ya malo yeah intervention kasi yote angalia mabashile bakia video ona na wewe unaimba
Abana hata kule washazobelea. Haifai hata kitu. Bana piga hata. Bana. Bana kule na bana sogea tena. Lacrimogène hapo. Sio bana kila munene lacrimogène. Angarabe wenyewe wanatokea mfaifu. Ni kama la. Na nomuka kamumba mbukena. Amukwao. Mimi kufilme tu ni vya bure sina taku. Kamarada. Kazi nani? Yo nde champion. Oyo hapi. Tokima. Kufe. Ona bosa wanakupiga na ribu. Mimi ni fine. Mimi nishabeba ya mingi humu. Abana tuchomea kule sasa. Abana tuchomea kule chef. Ndio waiba kasi. Wewe unabeba kasi. Mimi niko na yote vile banabeba kasi. Ndio kasi yana. Mimi nabeba. Abana takule, masashi na lia abana on. Basha. Mama Kongolea. Avec on a pris c'était pas de bagala avec mtu yako na kufa bagala hiyo. Bana yala masasi njoo inabaita sasa. Bona njoo wanatenga na muda feri. Chumba pike. Ona boss. Patron anachoka. Patron analemba. Patron anachoka. Patron anampiga ribo na ananogota. Azoboya kwa la logique kanga mtu on passe jamais de ça m'a papa le mosusu mundele oyo ya Belge asa ekidaki biso baluba biso bakasayen ke tokoki kozwa pouvoir te. En tout cas, les mosusu mundele ayebaki très bien que bato oyo bakoka makambo te baninga na ngai botala bato baza kofingana. Mobutu azwi pouvoir a régné 32 ans bangala bafingani te bangala bamibomi te bangala bavandi très bien. Ataka moi à discussion ezalaki entre bango mais bayebaki ndenge nini ya koarranger yango. Baswahili balie pouvoir pendant 18 ans to tia kaka na 4 ans ya musée. Pepele ya baluba kofingana bazo finga mwasi na bilamba na ye ya kati. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Après le pouvoir, il y a Félix. En tout cas, bato ebele bakokufa na bato ebele baokende na ba réfugiés politiques. Bato ebele bakokende ba mosusu bakokufa ba mosusu baokende na ba réfugiés politiques. Biso bakasayen on a échoué. Parce que pouvoir au biso toloba qui te doit pouvoir. Les ala que pouvoir il y a partage. Partage, c'est-à-dire mboka mobimba lelo est comme ba égoïste. Et loko ezako révolté bato ezalinde égoïsme